Habari za asubuhi, wapenzi wa Kivlive TV, vile vile na Congo Info Deba. Leo nakuja kuongelea kwa sababu ya hichi kitu ambacho kinaendelea katika mji wa Marekani. Nataka tusaizishe hii hali ambayo inaendelea katika mji wa Marekani. Wamefunga ubalozi wa Rwanda Marekani, na wanasema usifunguliwi kwa sababu Rwanda uko na keuka mikataba. Vile vile Rwanda iko naendelea kufanya vitu tofauti na mikataba ambayo walisauzisha. So kuna kitu haswa kinanijia kichwani. Kama wanafikia hatua ya kuanza kufungia Rwanda ubalozi uko Marekani, wanafunga ubalozi wao, ina maana saizi Marekani haina contract yoyote na Rwanda. Ndio ikimaanisha hivyo, haina contract yoyote na Rwanda. Sisi tujipe maswali kidogo ambayo itakuwa labda saini ama elimu kwetu ama funzo fulani hivyo ambayo sisi wakaaji wa Kongo, sisi wakaaji wananchi ambao tunataka kulilia amani, tunaweza tukaweza kuifafanua zaidi kwa sababu ya ubalozi. Je, Marekani kufunga ubalozi wa Rwanda uko Marekani wanakuwa wanamaanisha nini ama wanakuwa wanalenga nini? Je, ni kutuonesha kama wao hawako sambamba na Rwanda, ama ni kutuonesha kuwa wako katikati, wanataka kutupatia favor sisi wa Kongomani? Na istoshi nataka nigusie na pointi ya wazalendo. Nifafanue kuhusiana na pointi ya wazalendo. Mpaka sasa hivi mapigano ambayo yanaendelea huko mjini Makobola. Ni kweli mapigano yanaendelea mjini Makobola, lakini kuna picha ambazo zimeamkia asubuhi kwenye mtandao wa kijamii na kuonesha kuwa Sarambwe wako mjini Makobola na wako kwenye ile sanamu ya Mwalo pale ambapo walifanyaga tena massacre. Ilikuwa le 30 ou le 31 décembre 1998. Toujours décembre. Tuko tena mdesembre leo wanakanyaga tena Makobola. Le 30 ou le 31. Toujours décembre. Kwa nini hapo siendelea kujificha? Maana walimaliza watu pale ilikuwa le 30 décembre. Walimaliza 702 personnes. Leo tena tuko mdesembre, leo tuko le 24 décembre. Banafika tena pale le 24 décembre, biko tena pale. Balikuwa le 30 na le 31 décembre 1998. Leo tena le 24 décembre 2025 biko pale. Piko nini naendelea, na kwa jua nini banapendaga kufika fasi mwezi moja? Fasi kwa walifanya maovu mabaya, banafika tena mwele ile mwezi. Picha inaonyesha kuwa biko pale na balikamata Makobola ya kwanza. Makobola ya kwanza ni ya Uvira, je crois, na mnayua sana. Balifanya tena pale ingine massacre. Na bakakamata Makobola ya pili, hivi biko Makobola ya pili na biko kumwalo. Pale walisikiaga wale watu ya Makobola. Kuna nini kinaendelea katika nchi yetu? Je, wazalendo wanaishiwa nguvu? Na kama wazalendo wanaishiwa nguvu, FARDC iko wapi jikibasaidia? Kama wazalendo banaishiwa nguvu, FARDC iko wapi jikibasaidia, ikifunika ile pengo yenye inaishia wenzake nguvu? Tukikumbuka kuwa hao jamaa biko na system moja. Hao jamaa biko na system moja yenye biko natumikisha yenye kilo moja mpaka saa ya comprendre bien. Na ni system gani? Uko unaona bana posti biko fasi. Hapa yafika fasi. Wanatia fuyo kwa posti zao, wanatia fuyo, wanaonyesha kama sisi tuko fasi fulani. Walikia yafika fasi. Mara ghafla paf
anakasikia après 2 jours 3 jours wanafika. So, na tusikue na kamata maposti tukazikamata blague. Hapana. Parmi ile mablage piko ma seriosité. Sasa vile posti hapa ni ya blague. Unaweza sema ni blague lakini pataki ya kwa seriosité. Jubiko kuonesha kisi tunafika. Sasa vile kisi bana Uvira, walitangazaga biko Uvira na wada kwa Uvira. Baliingia Uvira mardi. Na 20h. Bakabafukuza. Bakarudia Uvira mercredi busubuhi. Balianza tangaza kama biko Uvira depuis dimanche. Kwa kwenye bajaji kuforo. Sasa hicho kitu ndio kitu kinyi mimi naweza sema tujikaze sana, tuongee kwa sababu hicho kitu. Piko nini? Piko mchezo gani nyawa jamii kwa tucheze ni si peke yetu. Nikupe example ya wakati wanafanya vurugu Sange. Aba kwa Sange. Si peke pale vurugu. Wewe biko Sange walipitaka. Bakakia mpaka Uvira. Hii makahoko inataka kutusumbua. Vraiment bazalendo muwe macho, bazalendo ya dunia mzima tuwe macho. Na tuangalie vitu tunapaswa kuwa nafanya na vitu tustahili kuwa nafanya. Tuangalie vitu tunapaswa kuwa nafanya na tuangalie vitu vingine tunapaswa kuwa nafanya. Jua nini mimi nasema tuangalie vitu tunapaswa kuwa nafanya vitu tunapaswa kuwa nafanya. Juu ya kusema tukuwe naangalia deba zetu tutakuwa naingia na magrupe zetu tutakuwa naingia. Parmi magrupe zetu kuwemo ziko na share watu yetu nje na watu wetu wanabaniwa. Tunaenda Bukavu sai. Bukavu walionekana Chai, walionekana Maria Kachelewa, walionekana Panzi, walionekana presque mandroa za mingi sana bazalendo walionekana hapo. Balionekana Panzi, balionekana kwa Maria Kachelewa na balionekana mwingine mandroa. Ni kwa juu ya kusema ke bazalendo ya Bukavu na bazalendo ya Uvira mkikuwa ini sagisi mko napambana mtaweza fika sehemu. Na ifo tufike sehemu. Tupambane vraiment tufikishe nchi yetu fasi kwenye panapasha kwa fasi ya mzuri. Tuachile mablagi yetu kuemo mon frère. Unajita mzalendo uko nje ya pays, lakini wakikulomba 1000 francs usaidie mzalendo juu ya kukula msha de bataille unakatala. Eske unazalendo mzalendo anapokea? Uona yeye mzalendo anapotoshaka wapi franga kukula? Kama sio mwe ama kama sio shibe tunapasha wasaidia kula. Eske unazalendo mtu anapasha nda pigana toa pigani kwa jua na bana piganaka bila kukula? Ifo mtu akule. Biko na droit banaanza kuwa banaacha nao jua ni banasikia njala. Biko sa mwa njala na lumaka kuna utakamata kile kibunduki kile kimashini gani bila kula. Ifo ukule. Meme kasa kidogo mtasema no bazalendo bafanye kitu. Eske mko na wasaidia, mko na wasoutenir? Awa wenye unaona hii foto mimi natia hapo. Kwa Maria Kachelewa. Bia balikuwa na 5 jours sans damage. Benzetu bali batoshia kidogo wakawatumia wakakula. Leo balionesha nguvu yao mu Bukavu. Balifika Maria Kachelewa, balifika Chai, balifika Panzi, balionesha kabisa sisi tuko fort. Jua nini balikuwa kwanza bigali ya mihindi kwa mtumbu. Vraiment tusapotiane bazalendo tuendelee ku mzalendo sio mpaka tu kama tayari hapana. Mzalendo mimi niko mzalendo juu kwa simetu bazalendo. Wewe uko mzalendo juu unasaidia bazalendo wakule. Wewe uko mzalendo juu unaombea bazalendo kila saa, Mungu saidia bazalendo bashinde, Mungu saidia bazalendo hivi na hivi, Mungu saidia hiki na hiki, Mungu saidia hiki na hiki. Kwa nini? Sie wote tunapenda pays yetu. Sie wote tunapenda pays yetu. Sasa hivi mama wanateseka makambi, metukishakosa hata ile roho ya kusema tusaidie wenzetu hivi wanateseka makambi. Sasa hivi wengine biko hivi mimi tunakosa ile roho ya kusema tufanye hivi kwa jumla zetu bafanye kitu. Vraiment mie naweza sema kama itawezekana tuangalie vya kufanya juu ya kusaidia bazalendo benye biko mufuru. Leo bacheza kabumbu balionesha uzalendo yao. Bakayaza gol. Bakapiga ben. Ile yote ni uzalendo kupatia batu biko nguvu. Kupatia basodetu ya kizalendo nguvu, baoneshe kama tuko pamoja na mwe. Ile tu kutupatia espoir. Ile tu kutupatia nguvu na gusia mkabumbu, maana ni kuonesha kuwa
sai Kongo il faut tubadiliki, tuache ile mentalite tuko na mu Kongo, tukue ini sasa kisi bacheza kabumbu sasa watupatishe haya, il faut na wazalendo nao wa armée na wasitupatishe haya. Kama bacheza kabumbu watupatishe, il faut na wazalendo nao wa armée nao wasitupatishe haya. Na nini tatuma si basitupatisha? Nisie kujituma nabo, nisie kuungana nabo. Kitu kinaanza balomba ke tuungane, tukue ini, tukue shie wote fasi moja, tukue shie wote tunapigania kitu kimoja, tutaenda mbali sana tena zaidi ya sana. Jua nini? Tuko batu ya mtu mmoja. Sasa si basoda ba joueur biko na ndio vile basoda ba. Na ndio vile basoda bakuwe. Sasa ba joueur biko na ndio vile basoda bakuwe. Ndio kitu kinaanza lomba kiendelee mu pays yetu, ndio kitu kinaanza lomba kiendelee mu Uvira yetu, ndio kitu kinaanza lomba kiendelee mu province yetu ya Sud Kivu, mu province yetu ya Nord Kivu. Hiyo kitu tunaweza kipenda sana kiendelee na zaidi. Mesho tuendelee tunaikala, tunaendelea kubalaumu watu wakati wewe peke yako niko na balaumu waikalaga hata kwa maombi upige tu ligoti useme Mungu saidia Kongo yetu iendelee ku survive. Wewe mtu kuna balaumu waendelea kufanya hata mazuri, sasa vile kisi hata joueur wetu walifanya jana, walitonesha evre yenye kila Kongole aliipenda na kila Kongole alishabikia. Ndabasukumia ndatia video ya match. Mimi nafika mwisho wa hii emission, na mimi napenda tukue tuungane vraiment, tuungane sana tena zaidi ya sana. Juu kesho tusiku naendelea kusema watu na kati batu yuko natumika, batakuwa naenda kule biko na madhaifu yenye biko vraiment. Ningependa mwanasikia hii audio, mwanatasikia hii audio, achangie japo kidogo madake kidogo, hata kuma commentaire, atie commentaire yenye itaelimisha watu. Sio tunatiana ma commentaire kutoka nani. Several key players trailing so early on.